داخیانیا چاپمنیه هفتانه یا نوانده تکلیان دیپلماسیه تفدمه 12 ماه 70018 جبور وشا عفريني هين دزريجيا دولتا ترك لسر ملتي عفريني دوام دكن دبي حفتيا درباسي دي هناك رابورن هاتن حاضر كرن سر كريالين دولتا تركيا قودجي قانون النافنتوي لأو رابور جيه حرمت ورزينة أما روشا عفريني يعني برتشني هني هين زلال نبويه أو رابورانا نقرتن دست بلاني دولتا تركان قوق عفريني فالا بكن وملتي برب كوشبرية بدن هم مش دربي عفريني وهم جيش دربي سوريا لقور آقاهية قوتين حتى انها تقالي كارية نافنتوي برنگكي گران برنگكي رسمي جبو كوشبرين يقود قامبادن نهاتي داني دولتا ترك ويدا داقر دكي برنگكي فرمي و جينوسايد بيكتينه داگرکریا دولتا ترک عفرین ره ایرو رو دوباره به باشور کردستانه او داگرکریا ایروش باشور کردستانه دوام کرنا داگرکریا دولتا ترک العفرینه جبوه که ام دبیجن ترکی به هر امکاناتی خود در فتح خود کار دکه جبو گو هبونا کردا تناب کن ام بانک دکن گرک هلوسک کردی بدانین و گرک نرینک کردی جی به آوا کرن جبوه که ام دبینن چارەسەریت کۆنگرانەتەوی یا کوردستانی دەی گەرەک هەموو هێزن کوردستانی گاو بابێژن بەروی کۆنگری و گەرەک ئەو کۆنگر بێل داخستن ji ber ew çareseriye û ew jî garantiya didê ji bo nasnama û hebûna miletê Kurd bê parastin hemberî karê got dewleta Tirk dike û siyaseta got meşîn. Ji bo rewşa der'a heta niha rejîm hîn dibîne got çareserî di rengê eskerî de ew karê got der'a hat kirin dibînin wek çareserî ji bo Sûrî em ticarî wî rengê eskerî nabînin çareserî di hindirê Sûriyê de. Heger rejîm bixwaze rastiye nas bike gerek ev guhartinê got herêmê çêbûne nas bike û gerek jî baş zanibe got rewş wek berê nema kar vegerin kes nikar rewşa goberî 2011 vegerîn wek berê. Çareserî ne di rengê eskerî de ye bi dan û sendinê de ye bi diyalogek cidî de ye bi avakirina destûrek demokratîk got her pêkhatên Sûrî tê de be û tevayî wilo jî pêkhatên Bakurê Sûrî ciyê xwe tê bigirin ji ber mafekî rewayê got ev pêkhat ciyê xwe destûra nû did û hezirkirina wê bigirin. Li gor agahî tên hinek tarefnî got xwazin tesîrê bikin li him li ser kesê got bejdar bibin di hezirkirina destûrê de yan jî bandorê bikin got lîsta ew hazir bikin. Ev tişta jî em refid dikin bi rengekî qet'î em qebûl nakin got ti lîste bê hazirkirin ji derveyî lîsta got miletê Sûrî temsîl dike yan jî her pêkhatê Sûrî tê de bin. Em dixwazin Sûriyek demokratîk ava bikin çareserî diyalogek Sûrî de ye rengê eskerî ticarî çareseriyê nîne em bi diyalogê re ne lê diyalogek ciddî û karib çareseriyê ji bo Sûrî giştî bîn.